Greetings the world, yeah, this is okay, Rasmussen talking. I'm back again with another reaction as usual. Casual. I'm back again with another reaction. Like I said, we out here in Africa, South Africa, Western Cape Town, and I'm going to react towards a masterpiece titled Made in Cape Town. So the reaction, you know, that which go back Cape Town. Yo itiwa Cape Town ichiko vinyo ka projects no Cape Town ya ndi mixtape unoko vakanya rosine Tian ndiye Auty ya Tshilamba. Yeah, so una phambano ya msindi chikorini ndiye Auty ya Tshilamba na Tian Auty ya Tshilamba. Ndavya ndari Auty ya Tshilamba ndayamba ngenze wudha project yao kana album yawe ya December 2017 ya inofi Auty ya Tshilamba mara ndavya ndari ndiye Auty ya Tshilamba. You know what I mean? And back then I used to think or ni hela line ya ndiye Auty ya Tshilamba ndachivona ngari itova ba ine ndoto disa no up until any month metro CMG just confirm ka interview ya the conductor nga Tian Auty ya Tshilamba nangere doko faro or no ya chitova issue wo ya orini ube na rhyming scheme. So ndingazo ndichirini ndi Tian Auty ya Tshilamba. So he dropped something on the 10th of June, yeah, and then ndo na yenga dzi 9, yeah, ndo na yenga dzi 9, and actually, yeah, ramba not via call through the text man, tomorrow I'm dropping something, and it can't make a sense because I drop something. I was like, is this guy normal? Why I drop a strong instead of I drop a strong love or at least weekend or whatever, only to find out for this dude who birthday at 10 the January, I mean cash. U birthday at the formula was fully can 10 the June. What I've realized, bro, like in the orni. Mtango mfuitu ungarini kana ye Auty ungari bunja zvayo is it drop nga birthday zao ungari zwinji zvawo zvitia nga birthday ngorini later that day nga 10 ndori ndichikoya chikocheka story chawo cha Facebook ndikwana unoima panda amadoro wa mavai unotinga kono kubona ngoro wawo ufukedzwa nenda fanisa ndivorini ukweti ya minikai. So ndi mixtape urina nyimbo za 9, yeah. Because man, is this an album? Is it an EP or no? In a nyimbo za 9, I qualify over mixtape. I qualify with EP. So niggas on each corner even mixtape. And with one nyimbo zinonga Jibodo in our Ndikare or Vania Diva. And shout out to Olga Netononda. Yeah, I think 1 week prior, and she Tian actually drop something. Organeto Nonda said or suggest a track, yeah, or suggest a track I can't when you or reactor ka wambiza Tian Auty ya Tshilamba track ino fi murumba ine ya borni now you wera ka project. So ndingazo ndonna manda visila track ino fi murumba yamsa ana cash flow na mizofel na manda gia ino fi Maspala. So at the buru kofi Maspala wait a minute, the buru Maspala kofi wait a minute. And he said he might work something with Rootkid Venda because of her birthday about June. I think June yotokotera man. Ina 9 was 20 za June. Ina Rootkid Venda was 10 za June. Ina Tian was 10 za June. 10 plus 10 is 20. So I'm about to Tian na Rootkid Venda ndine. Yeah. Arakono bana watu nga face breezy. The word June, Makadzi, the word June, man. June is for hustlers. So without any waste of time, Karna Jennifer's one of Gala foreign, or go to Maspala with I mean, the Maspala freestyle. Casual. When I was because of Venda Artists. The name was sound in it. Oh, no, I'm trying to do it down now. But once I do got out of Tshilamba, I'm not trying to down now. So, some days I was fun, I'm trying to down now. Okay,
iwe uone kha bugu dza van rap ai wasedza sound yau ine unoita auna mumwe muthu kha van rap ane unayo heḽi ipfhi I had to inquire and ndi zwone zwine thi zwi ṱoḓi zwezwo ndi ṱoḓa uri ndi tshi ita reactions dzanga ndi ite zwanga like ndi tshi khou shumisa ku mindset mara zwine ndo vhusa fhedzi tou uri ndi nyiwa vha khou amba hezwo zwithu because Tian ungari u funa nga maanḓa u shumisa dzi clip dzi voice clip mathomoni a dzi project ndi mbulesa ḽa trick no pfhi zwibodo ya ho vha na u amba ha u pfhi nyu munna ho vha na u amba ha ho vha na voice clip yo dzhiwaho ya ndika tshikhakhisa ya so muthu wa ḓo amba wa vha khou amba hafhanoni ndi grizzle like and what I've realized nga Tian ndi uri na vhuya na ḓowelea uthi ndi tonga ndi vha no nyelisa vhana mukala u tonga u bviwi because Auty ya Tshilamba yo bva nga 2017 he Auty ndi yone ya ḓovha i kha cover ya Auty ya Tshilamba so u bva 2017 zwino 2021 vhathu vha khou ḓilwa vhana vha mukala dzi ṱhama dzi khou ḓilwa kha industry ri khou ḓi zwi vhona mara since 2017 u swika ṋamusi hu tshe 2021 vha tshi kha ḓivha vhoṱhe it seems like they are united these guys yeah and dope man dope so a khou ḓi amba zwezwo uri u bva heneiḽa project ya Auty ya Tshilamba u nga ri a u thu vha na muṅwe muthu ane ri nga tou amba uri o dzhena a vha na sound ino fana na ya Auty ya Tshilamba ndo vha sedza uri Auty ya Tshilamba na muthu ano ḓaho naye sound nga uzofana muthu ano ḓaho naye wasijode wogasedza muzika wa close media ndo close media hiyo akuna munhu unoḓaho nawo la muzika okay sharp wasedza sound ya Globe Media at the urine ndi nga ndo iri ndi mini ngori na ine la Auty ya Tshilamba ine la album ti ḓivha uri Globe Media ndi mini i shuma mini ndi recording label ndi mini kha Tian u ḓo ndi kombela ni mbudze Tian dzhenani hafha fhasi kha comment ni amba uri Globe Media ndi mini so Globe Media hey like ho vha na creativity man I don't really analyze the cover ya mixtape na cheka hiyo face hai ndrini inga ina ndrini glow athome uthukura globe wabala iri dori glow na vurni ndo penya khofeni right una na cheka hiyo cover ya hone panda ningo na marama na memedza mlomo uko penya una ti divuri ringa mborini ndi hone ndi globe na like I mean the glow ana avana na globe ina na cheka ku heyo cover tidiwe ndi reflection ya gloop una sense gloop chimwe chifhinga richi even though ichifi bulb mara ringari ndi globe something like that whereas globe na cheka hey cover ya hone hapalani una map wa shango ḽoṱhe globally so ndiri ndi feel it ḽine ndi nga ḽi pfha nga nḓila nnzhi dzo fhambanaho sa globe ya globe shango ḽoṱhe nga vhuphara globe ra ṱhukhula ya sala tshi khou ri glow ine ya vha uri ndi ye face ine yo bva hafhanoni so dope stuff man dope stuff like creativity another level Foi terminar. Foi corona e termina. Actually, let me say this. I'm going to cut this song when I'm going to cut it. Honestly, I'm going to cut it because what I've realized ndio re track ndio ni fupisa ka mixtape mara ndio ne nenda pfonga ri yo hwala nga maanḓa faronga flunda pfonga ndi khou fa nda khorondo faronga nga corona and this dude has been in Cape Town for a longest time and na cheka magabelo oṱhe a dzi covid a tshi thoma gabelo ḽo thoma ho vho hanefha gabelo ḽa vhuvhili zwino ri khou amba ndi tshi khou rekhoda into ra ka third wave I got to maneva, so that's what you go feel in the farwanga flu and the fonga and the kofa, which got the COVID. Does make a sense? Tina makunzu ndeveni tanu ambela nta ngori aniko pfala. Okay? Me ears got no works, bro, so you better speak louder so that I can hear you.
ndeve dzanga did I say yes? Yeah, did I say yes? Yeah. Ndeve dzanga adzina makunzu ambelani nṱha uri ni kone u pfala ngori ani khou pfala. Okay, nitanu ambela ntanga uri ya niko u pfala kana iwe nino amba chika ni tambe mulomo nga uri muni kokota vhatevheleli vanga vantevhelela sa murunzi khavho ahuna no sala tambe vatevheleli vanga va ntevhelela sa murunzi ahuna ano khou sala. Like you can go wherever you want vana va mukala murunzi na ḽiṅwe ḓuvha a u vuwi wo shavha muṋe wawo. No, this is dope, man. And in the nḓila yo sumbedza uri nṋe na fene dzanga we are deeply connected. You cannot separate us. Damn, man. And zwiṅwe zwine ndi nga dovha nda amba ngei Auty ndi uri ni kha artists dzoṱhe dza Venda, like this dude, like fan base yawe dangerous. Fan base yawe dangerous. Too much. Because the last time I checked kha YouTube channel yawe, the subscribers there were over 2,000. Vachipira zwigidi zwivhili. So yeah, it makes sense, eh? Ndi mirunzi. upfala kana iwe nino amba chika ni tambe mulomo nga uri muni kokota vhatevheleli vanga vantevhelela sa murunzi khavho ahuna no sala tambela timu ino wina mabubute ndi ya ronga chivundo ninga chakara nendo bebelwa wina ndi dzulelo kora na ngwendo rwa ndi songo kala Ndo bebelwa u wina ndi dzulelo u rwa na musi ndo rwa ndi songo kala. Just imagine muthu ono khou misa o sedza. Ri to zwi vhona uri na vhana tshiṅwe tshifhinga vhe nḓo no to geliwa. So arali ya Auty tshi khou kona u kala u kona u rwa i songo sedza mara ya kona u kora. Damn. Okay? ndo rwa ndi songo kala misa thanda dzote ya u tshena dza u konyolela nḓevheni ndi khou pfala ndo It deserves a bell, this line. Kevo. Ndo pisa thanda dzoṱhe au tshena dzo konyolela mata au tshena bro, like ndo pisa thanda dzoṱhe au tshena dzo konyolela nḓevheni ndi khou pfala. Because muthu asa pfhi ro konyolela matanda nḓevheni zwino ro dzhia thanda dzoṱhe ra dzi fhisa au tshena dzo konyolela nḓevheni. timu ino wina mabubute ndi ya ronga chivundo Zaitani. nendo bebelwa wina ndi dzulelo kora na ngwendo rwa ndi songo kala misa thanda dzote ya u tshena dza u konyolela nḓevheni ndi khou pfala ndo vhulaya biti una mbulungo khurani zwiṱaraṱa ninge masipala. If you look at me, bro, like I was jamming to the beat. Beat ya swika ya drop after me ndo vhulaya beat. Zwa zwino khurani zwiṱaraṱa. No, he said something like una zwithu zwinzhi zwine nda khou tea u zwi amba hapa. nḓevheni ndi khou pfala ndo vhulaya biti una mbulungo khurani zwiṱaraṱa ninge masipala. Ndo vhulaya beat huna mbulungo khurani zwiṱaraṱa ninge masipala. Damn, vho Tshifhango. Meara. Tiḓi uri headline ina like ndi khou funa tshiḓinda tsho shumiswaho, man. Tshiḓinda tsho shumiswaho luambo lwo dzumbamaho lwavhuḓi lwo vhulungeaho. Unlike bomo, unlike bomo mara vhana mukala bomo odisa Maspala rini Tshilamba Municipality no. And that thing, bro, like on a serious note, Zwambua before the Tomago's reaction, but back then, like I was so pissed off by that line because Niabona Mininati Nito Pesas was with you, Ushaya and the way something. Zetorni, Nisemen when answer to what I'm ramp. Why in this combo song? Ujitu Gaganya Guama, like Auty. Ela Gaganya Guama, Yaba Yobi Wofini, H.R.D. Idoshimaka is, H.R.D. Overcambuso Wapkati, Uyakambuso Wavundu, Uyakamubuso wa region, kana wa dzingu. So, arali rabvisa nyimbo, rava ri tshi khou thoma u rwela fhasi Maspala, tshelede ya entertainment ndi hafha hune tshiṅwe tshifhinga i a fhedza i songo tsha shuma zwine ya khou ḓo shuma zwone cause ni semekanya hani Maspala une even though ri khou ḓi zwi pfha uri ni hu khou vha na thaidzo vhaimbi vha khou ḓi rumela dzi letter vha tshi khou ḓo sponsoriwa na mini zwine a thi ḓivhi uri ni i vha yone nḓila ya khwine yo fighter for your rights uri ni vha seme kana ni tea u thoma na dzula fhasi na vhona wana uri zwifhio ndi zwifhio cause heyi line yenoni ndo killer beat zwa zwino hu na mbulungo
khurani zwiṱaraṱani unga Maspala. Ndi zwone zwine Maspala u ita zwone. Ha sa lovhiwa a vha khuri zwiṱaraṱa vhathu. So this is dope, man. Like this line is massive and ndi khou funa na tshidinda tsha hone. Ndo killer beat. Huna mbulungo zwa zwino khurani nḓila unga Maspala. Ndi rini zwi musically zwa dovha zwa vha in a reality way. Like zwi to dependa kho ri ini muṋe ni khou ḓo zwi pfha. This is what we call rap. This is what we call hip hop. It reminds me of Black Lives once upon a time. Kaivela Olino Venda Artists. He once said rap game used to be actually no. Yeah. Kai Fred no Venda Artists. That's kwambori. Rap game back then. Yoba ishishima sa voice of black people. Zvino yona sokoto ba umwe peto unozokota tambira muthu mwe na mungu. So this line is dope, man. Tian. A line ndiyone ine ndingambori iko representer. Iko representer mixtape yo. Ndohora ya biti una mbulungo khurani zwiṱaraṱani nge Municipality. Thanks Tshilamba. No man, this dude is dope, man. Ndiri ubva khori ni khurani zwiṱaraṱa unga Maspala. The punchline. Then when he comes back and say facts again, utosumbedza uri ni kondondomedzera zvendamba muraho. Massive. Too much. Zwiṱaraṱani nge Municipality. Thanks Tshilamba tingiya vhavhaṅwe vhane vha funa zwa u tala. Hey, take measure kha mulomo maipfi ni Tshilamba ndeo ḓikala. Hey, I know ela line yo viraho lutendo a tshi bva u ṱoḓana. A thi shumeli murahu ni ntsedze zwavhuḓi tikhuhu thi iti zwo pala. Ni dzule a thi shumeli murahu ni ntsedze zwavhuḓi a thi khuhu thi iti zwo pala. At least tukudza malavu hone nda bva hone zwa zwino dzivo guda u palela phanḓa. No, this is dope, man. Okay? shumeli murahu ni ntsedze zwavhuḓi tikhuhu thi iti zwo pala. Ni dzule no vuwa zwiṱaraṱani khoduwa ethu tshintsha walala wa sala. Arali no vuwa muhumbuloni ni ḓivhe uri ni nga langa mahala. Arali ni sa lengi u dinalea zwiṱaraṱani ndo dzulela u ṅala. Walala wa sala. Okay? Code way to change. Okay? I think hapana na chirini navuwa muhumbuloni ningalanga mahala. I think SABC Libu is the good example of this thing. Hey, lugana lu blind man. Lugana lu blind. Ela nduyela lufata ngauto wachabezi madoni. Ibarela vhathu vanji vane ndi bana miṅwaha vha tshi khou shuma. So I can relate. Arali ni sa lengi u dinalea zwiṱaraṱani ndo dzulela u ṅala. Mphefufo muṅwe na muṅwe we a tikedzo bva mathomo no swika na musi. Arali ya u si tikedzo ya vhewe nda tshi ḓo vha ndi si hafha kha musi. Thanks for muṅwe na muṅwe a tikedzo u swika hafha na musi. Arali u si vheiwe nda ḓo vha ndi siho hafha kha musi. Like ndi ṋamusi na kha musi. Mara ni khou livhuwa upfhi no ntikedza u bva he nda thoma no swika hafha hune nda vha hone ṋamusi. Kharali hovho si vheiwe nda ḓo vha ndi siho hafha kha musi. Ni khou livhuwiwa mara na dovha na vhudzwa upfhi ni songo tou brega nga u tou ralo uri ni no vha na no bva ḓuvha ḽe nda thoma na muzika. Cause hu na khonedzeo khulwanesa zwo uri nda ḓo ḓivha ndi hafha na musi ni songo ntikedza. Dope man, dope man, dope man. Kana musi arali ya u si tikedzo ya vhewe nda tshi ḓo vha ndi si hafha kha musi. Flow i khou fhisa uri na mulilo ni ḓivhe uri hu ḓo tea u bva vhutsi. Ende ndo ḓalelwa nga nungo ni mbidze simisani manda kha mavhutsi. No wonder. Ya zwiḓivha uri Simpson u itani. Simpson o vha ene munna wa maanḓa. Mashiḓo mavhi vhasadzi ndi vhasadzi vha mu vhea marumbini. Vha ri kha ḓo mbudza simi. Manda wene ya bagai. Lambo ḓi amba ḽigwena ḽa rabva mavhudzini. Lambo ḓi vha dzo popa. So ndi ngazwo na ḽigwena. No wonder dreadlocks dza Tian dzi ndapfu man. Manda wa bva mavhudzini yo munna. Casual. Zwavhuḓi vhuḓi nga sedza muzika u funa dziṅwe idea. Ndo funa dziṅwe idea iyo. Yeah, that's it. Casual. Peace out. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.